Om Swastiastu, Raina Budepaing Uku Kuningan, tanggal 11 Januari warse kalih tali telulikur, penyuluh Basa Bali Kecamatan Abian Semal ngelaksanayang konservasi lan identifikasi lontar Druen Bapak Gusti Ngurah Agung Artewijaya saking Banyar Aseman, Desa Sedang, sane akeh lontarnyane wantah 16 cakep. Dumogi kawentanan basa aksara lan sastra Baline persidajag lan lestari. Om Santi 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 Om.